راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Sitting today, 24 hours, naman niya na mapupundo sila. Yan ang example na siya ko ako sa sampai magkakasaka pa. So, ang ay pagdulyan pa ng tagbuot at umalas sa mapanaramanti at inuwi-inuan bigla po isalikan mo, bigla po imanilikiran sa katakasag Yusay mo buhay niya sa surat o kaha ayat ni kakabot sa gusto ko labukan ini buhay niya manali nasa po na yan nasa nakita mo Musa alaihi salam kapitan mo mga pagpaparabisin niya na tulungan ka apat nang po napakadamo niya kong kasakatan kamaran yan na buwan mapunto ay tumang inihigal pagpunta ng mag-isay huwigila at inubuan niyo sa ilmo at gobyerno ang asuhan niyo Rabbi zidni ilma Ya Allah napakadamo niya kung kasakataw sebab na dito sa Sulaiman alaihi salam na sebab sa kutuan niya Musa ang ibigay niya sundu ibigay niya sa pagano ibigay niya sa mga pila na sa Sulaiman na sunyang pagsipupulo niya tulong ang naikabalang niya kaswa ang tulang na swerte puso so kaya pakadibigyan na kuminang sa bayan kuminang mag-Islam at isya na niya ginawa niya kapag yan niya padang ni Jibri na kalipatan niya supulan niya na rambulan madalon atau kalau ilmu yang na ganyan ang pagkuhan pagkuhan na susulay na alaihi salam na sukya pa ka ng ilmu yan na ilibuhan niya ng kaya po pantas sa hindi paramat yan po Allah sa kaya pa ka ng bukataw ibarat na sanong na niya magbarbita na yung po kaya patuksan nagsimbihan ng sunnah Matulalaman tanong ko Allah, ang butihan niya mabuta mga paralan at mga buo sa tiyaga at kanyang rapal. Bigyan ang kaya buo, Rabbi awzirni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Bigyan kay Abu Sulaiman dan dari patalayan mo. Ay sasabi siya ng mga trainer. Ada juga makapasin daw na ayanyatan din na yung mga ayanyatayin na naman ay kapakadang na Australia. Jadi makapasin daw na ayanyatayin na naman ay kapakadang na bintikan bergigi. Ayanyatayin na kutataw na naman ay kalang kapian sa dunia asalnya na niya mag-graduate. Okay, na sulay kita na Sulaiman na sinyan pagkakalaya di penuh sekarang macam Allah sa ia sendiri yang pupila yang menjadi dalam semua pila na dia dalam sekali duanya daun yang satu tahu rasa di kalimu Allah tapi dengan sa ilmu ada keturunan ini bukan yang kaya dulu Rabbi awzirni an ashkura
الصادقين. Amen. Ya Allah, ilham kami. So, kapun anak dia pun dapat. Emana aku tua dua Sulaiman ya Allah, dah boleh aku mengamalkan mereka. Bukti apa asal saya. Nabu pengamatan aku terapkan. So, ini merupakan sikap amal muslimat. Dengan dari berbelakang ada yang butuh apa-apa yang kuaman yang musuh inayat. Nabu pun tidak merupakan apa kita mati kerapun sudah menjadi mukarram. Mereka sudah menjadi mukarram Allah. Namun dalam saudara satu dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu pun ini merupakan apa-apa melakukan masalah dalam hati. Sekarang itu lagu ini mengatakan lagu si buku mengatakan saya saya mau. Alam nak pada pengertian apa tu tadi dah ini minggu. Kemudian ayat fokus ni. Itu dalam pengertian dia yang membuat ilmu. وأنت من يبلغين أبوسي وما قطع عن الدنيا نبوسي في القفاص والتسامح sisa dunia ayu sunna ilmu ini kita merupakan Allah kita semua ilmu dunia dan ilmu akhirat. Tapi pada esano na magulbini wa mana ilmu yang ilmu dunia ilmu akhirat abi anna bakal prinsip madrasah ukilan ni naisa Allah nusra khairan ayat yang tadi mampu na Western education yang butuh anak-anak as jauh nasir itu si doktor dibuka walau ini untuk mengatasi Quran ini untuk terbiumi di sesuatu dia sebab saja untuk dia yang ada secara Western education ubai. Nah ini sekali yang kita Al-Quran bersabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. So ayat sini kau yang tulisan Al-Quran. Amal apa sahaja. Nah bagian Al-Quran bersabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Menatasi bagian sehingga dirinya. Apa sahaja yang dia Al-Quran bersabda ayat apa sahaja diurut. Dan bulan sisa pada dia suai berkuasa. Lalu dalam mata usaha itu yang dan adi itu satunya asi akademik. Sekalian asi maupun South Africa. Dan bahasa Arab. Dari bahasa yang Inggris. Sekalian dia untuk adi itu satunya akhir sudah memang besar bahasa. Yang pengusian sudah mengetahui di sedunia salah satu Tuhan ini bagian yang tidak Al-Quran besar dan sepatutnya sesuai. Dan ini dalam satu satu ibadah siku atau sedunia itu Allah Taala surah Al-Hadid wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadid wa manafi'u lin-nas. Ini turunan yang dibuat ada yang menakutkan anda katakan yang subur dan niat pada kabur atau mengirim kepada manusia yang ayat saya kagum beri surah Al-Hadid nabi buat dan mutawatu wala narum ini sebab ilmu dan dia kata itu semua putar bahasa pulau lalu itu nasihat pulau apa itu seluruh ubi nasihat ilmu akhirnya dengan manusia dan yang ada yang iman itu semua pulau dan boleh mengalir pulau iman itu semua pulau sisi iman itu sisa kawan-kawan akhirnya dengan
di kapakatutuwa ina iman to o mga komunikasyon sa diyang dunia na kunan si sa diyang internet adinan sukutaw ako makalin sa po adinan ipakasisampay alaman ng komunikasyon masalun. So yan man ini nayagkasama kang sa kaya pakalin putaw na sumataw. Ikatlo, na sukutaw nadalyaman yan na iman ko na niya kapiro sukutaw. Ino makapiro sukutaw na sabag ko ino. Di niya kaya niyang dipilwan putaw na umadaw na dito na kapasisinaw. Yan na mga sipon yun na putawan na niya kapiro na niya kaya dunia na karanilan niya. So yun man sa masa na nagkakon kapag ginagataw apal yang mati agad yung bidya. Kaya matuloy kung gusto mga putaw. Ikatlo na dunia na ako sukutaw iman ko. Sukutaw ang magdasakad mo Allah. Agaan niya. Na iman ko na dunia na ako sa kaya yung uruka. Dunia na ako kasi mga so, iba naman na mga lang transportation naginan na dunia na kawalan sa bangkuin. So, ilmo na niya pa dami niya sukutaw sa kanda. Ay apaka sa sukutaw na ipunggalat siguragan na sa bangkuin mo na niya kalang siguragan sa sukutaw. Gusto bangkuin mo nalingkod niya sa anjeta imang kustuin mo sukutaw. Nimbuli ay apaka niya na pala nalingkod niya sinapa nalingkod ay mga misil nalingkod mantu ang mga tunibba uli na hydrogen ba sabab sa Diyos puto ilmu ay usap manusia nalingkod mga kasampapan si mga kapilwa so ayan na niyan naputaw sa karmasa so putaw na niyan paparang niya sumata. So, sabab ko mga putaw at yaga ng manusia sa ilmuon, dahil inibigay naman ko sa mga tao sa isa, sa mga alungan ng sa mga tao sa sagkanalungan. Niyan pakapun yan sa mga walay sa isang namasa. Nagkatuon na iman ka walay, niya ko nga iman ko sa dami, magatos ka under na mga walay. Naya kaya pakatin ko na sabab ko, buga matatagsaman ng putaw. Lagina, itignan mo new technology. Kukulinan mo yung mga pamawalaan. Kaya pakapupunan na si Malakamusan ka na ayat, si sa Suratul Hadid ay kadukulaw 5. Kapitulo wala, pagkadalan niyo sa ilmo sa kanan, akinituro na puputaw, ang katatagisan sa kita tamanyan, ang katatarudo. Ito yung Suratul Rahman. Ya ma'asarabin wal-ins, إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا ولا تنفذون إلا بسلطان. فإن دينكم ومنسيا هو الكل فقط لا تسلبي سمارني نقصلوا أنا فقط لا تسلبي نقول لكم وبين دين وكل لا ودين قبل السلطان. وسمعنا نايمانكم dan yang pulau manusia yang pada setiap pengambilan itu yang masih dalam keurang sebab setiap buku Australia dan sipu ilmu wakil mata dalam Islam mengadak na yang muslim insana ini kalau apa-apa bukan yung kalipati yang baik tulisan anak kanong pagleron na ay naman din as kanu napakabalas ka ng malos sa dunia nasa kurna na si Salman Mauli. Berarti sa sulok siwa yang sulok siwa na niwauta. Ikadua, ako isa na nalirano na uwan yung kalipati sukya piasuan yung sa matao. Agian ni kapubura katapuin mo na sukya suwan sa imo binasismila na kunanda na kita panilipatan Urtandayo kamukulitaw sa dunia sabab sa suali na ito yan at iyan upang ako kapaya mapamilisayan ako na makibisaya ako sa iyo tao
nasa papagal sa inyo. Yan mga tani kumain ng Allah. Diyan kay yan mo na malimutan mo po naman po isa mo sa kapitya ginawa na bukaw na ng tanso karamaliw na po diyan kay eskwela ang tanong ay sisiyay na kumain ng Allah masalan mo Allah talas ko kabaraka o langit na gusto mo ka sa kung ano na ang mga kapakasway ng gumawa ng sukta yan si Kuya Temo ikaroon na gusto ko magalas sa katao. Sa silang lang sa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.